ljudi, evo nas opet, nastavljamo. Ovdje opet Matija. Da vidimo šta sam sejvovao. Idemo dalje, sljedeća faza. Evo ga. Krećemo, evo druga faza. Wolfenstein, najbolja igrica na svetu. I cepamo. Evo kao što vidite, ova govna ovdje debele svinje. Moram malo samo. Ako padnu preko vas gubite jedan health, znate. Opa, hidža. Evo malo hrana. Daj da skočim u vatru, malo se nahranim posle. Ne može. Jebi ga. Ovo pederčina. Kad puknete ovo, iza tu je za ovo. I onda odete F. Bacite stoliče. I penjete se. Opa. I evo uzmite dva zlatnika. Pederčine mogu da se zrašuju. Idemo! Ugodna! Opa! Što me izgengali. Sve mi cepali. Jebi ga, dešava se dobro šta. Zebam se naravno. Ovo je druga faza. Prvu fazu imate klip, mislim ono. Vidite ćete reći. Ovaj se smrzo. Opa! Padni. Mau. Ovdje je početak. Nerviramo ovaj alarm mnogo. Tako je. Was ist das? Ist da geslost? Killen! Što mu ubi, jebote. Nema veze. Idemo. Moram nađemo hranu. Sad ćemo da idemo u šunku i leba. Opa. Ovamo idemo. Pretim ti. Patašon. Evo ga, čuveni patašon. Smako sam ga. Sad ću da ubijem nekog sa patašonom, živi mek. Evo, pederčinu. Daj da nađemo nekog, ajde. Ajde, mora neko da bude patašonisan. Ovdje će da nađemo jednog. Opa. Jebi ga, ne može. Opa. Kako Hitler kad umro. Šupčina. Malo mu bili zbog jebenog patašona. Ali dobro, nije nebitno, sad ćemo da jedemo. Opa. Ajde, ovdje penji se. Idemo. Opa, vidi hrana. Vrući obrok. Hidža. Dobre, lipči. Može. Ovaj alarm ne da me nervira. Mnogo. Nema te. Ne da me buši sa svih strana, to nema veze. Evo malo hrana. Evo ga, najlepši dan. Malo puške, malo. Ovaj alarm ću da ga života njemu. Tajna odaja. Zajebam se. Idemo. Ajde, drvac.
You're dead. Bitch! Zizova zel! Idemo prvo ovdje, vidimo šta ima. To baš šupčine. Ajde. Još jedan je slao, vidio sam ga, ali ono... Tebi ću sa patašonom. Jebi ga. Oooo, malo hrana. Ja ladno nikad nemam staminu, zato što mi navika da držim shift po ceo dan. Gmaz! Kill him! Dupe. Šut u dupe. Morala sam to da uradim. Što se tiče morala sam to da uradim. Idemo. Opa. Vidi braća Beli. O, jebote, treba ti 5 metka da uđeš, jebote, evo. Stavit ću sa bombom malo. Nemoj da si mi vratio bombu, ubite je. Šutu mi bombu, sad ću da pretim. Ispretio sam mu maksimalno. Šta? Pao kroz nebo? Pao kroz nebo, jebote, ne verujem. Šta? Pao kroz nebo? Pao kroz nebo, jebote, ne verujem. Usro sam se, jebote. I ljudi, to je bila druga faza Wolfensteina, nažalost nisam našao sve tajne odaje i blago, jebi ga. I vidimo se u sljedećem videu, ne mogu naravno pao, brate, kroz nebo.